Imyaka ibaye ibiri umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ufunzwe. Ni imipaka yafunzwe ku mpamvu ziswe iz'umutekano kubera ibyo u Burundi bushinja u Rwanda cyane cyane kuba rufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cyo mu majyepfo yarwo. Ni impamvu zitandukanye zagiye zitangwa ariko ubu situation ukuntu ihagaze bigeze aho u Burundi bugaragaza impamvu ndetse n'igihe buzafungurira iyo mipaka hagati yabwo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni imipaka yakomeje kugenda ishyira ibibazo bitandukanye hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane ubuhahirane bw'abaturage ndetse n'ubukungu. Kubisesengura birasaba inzira ndende ariko yose irashoboka. Urebye mu bindi bice rero mu gihugu cya Uganda harimo ibibazo bijyanye n'amatora, ndetse wajya no muri Kongo nabyo nuko. Ariko reka turebe mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hari ibirego by'u Burundi bivuga ko u Rwanda rushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara, bikaba ari byo ntandaro y'umwuka mubi uhoraho hagati y'ibihugu byombi, yaba Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko bikavuga ko ubwonko bw'uwo mutwe buri mu Rwanda kuva 2015 nyuma ya kudeta yabaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015 ikaza gupfuba. Yari kudeta yo guhirika Petero Nkurunziza ku butegetsi ariko itarakunze. Ni kenshi rero u Burundi bukunda kugaragaza ko u Rwanda ari rwo rwari nyuma y'iyo kudeta, ndetse bagashingira ku kuba nga benshi mu bakoze iyo kudeta bari mu Rwanda ndetse barahawe n'ibyicaro kandi byiza. Izi magara rero zongeye gukara ahanini bitewe n'igihe inyeshyamba za 23 zafataga umujyi wa Uvira, nibwo byongeye gusa naho bizamuka byongera gufata indi isura itari nziza, kuko u Burundi bwari bufite inyungu hariya muri Uvira. Noneho bugashinja u Rwanda yuko runyuze muri 23 rwafashe Uvira rugamije kubangamira inyungu zabwo, cyane cyane inyungu z'ubucuruzi, inyungu z'imigenderanire ndetse na support bwatangaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, support y'ingabo n'ibikoresho byo guhangana ku rugamba. Mu by'ukuri bakavuga ko u Rwanda mu magambo make rwitambitse ikiraka u Burundi bwahawe na Perezida Tshisekedi, kuko ku musirikare umwe w'u Burundi wari muri iki kiraka yabarirwaga 5,000 by'amadolari buri kwezi. Gusa we yafataga atagera no ku madolari 100, ahubwo cyari kiraka cyandayishimiye ndetse n'abamuri hafi. Ibintu bikomeje kugenda bimukururira ibibazo bikomeye cyane. Mu muhango wo gusangira indamutso z'umwaka cyangwa se gusangira umwaka mushya n'abahagarariye ibihugu byabo, abadiplomate mu rwego rwa diplomasi nyine hariya mu Burundi, wabaye ku itariki 14 z'uku kwezi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragarije u Rwanda ko yifuza ko kugira ngo umubano wongere ugaruke hagati y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda hagomba kugira ikintu gikorwa. Icyo kizakorwa nacyo kizatuma n'imipaka hagati y'ibihugu byombi ifungurwa. Iyi mipaka yafunzwe mu kwezi kwa mbere umwaka 2024, imipaka yo ku butaka ndetse mu kirere ho nta kibazo, abantu baragenda. Burundi beretse no gutangaza yuko ushaka kujya mu Rwanda yakoresha indege aho kugira ngo akoreshe umupaka wo ku butaka, kuko bawufunze mu kwirinda ko u Rwanda rushobora gutera igihugu cy'u Burundi ku mpamvu z'umutekano, niko babisobanura. Ndayishimiye rero yashyizeho kondisiyo ishoboka kugira ngo abe yafungura umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. N'imipaka wa Nemba cyangwa se Ruhwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, hakaba n'umupaka wo ku Kanyaru ndetse n'indi mipaka za Rusizi n'ahandi u Burundi bwagiye bufunga. Akavuga rero yuko ngo igihugu cy'u Rwanda kugira ngo iyo mipaka ifungurwe kigomba kumusubiza abayobozi b'umutwe wa Red Tabara bahungiye i Kigali. We abafata nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano ku Burundi, nk'uko ngo u Rwanda rufata FDLR nk'ikibazo cy'umutekano warwo, nawe afata aba bayobozi avuga ko aribo bacurabwenge cyangwa aribo bwonko bwa Red Tabara bari i Kigali. Agasaba ko hakibandwa kuri politiki y'ubutwererane n'ibihugu, ariko noneho igamije ituze n'umutekano w'akarere, buri gihugu cyose kikabigiramo uruhare kandi kikirinda guhungabanya umutekano w'ikindi. Ati rero u Burundi buramagana ikoreshwa iryo ari ryo ryose ry'urugomo nk'uburyo bwo gusaba ibintu bikwiye.
ni amagambo yavuze mu rurimi rw'igifaransa ati le Burundi condamne toute forme d'usage de la violence comme moyen de revendication. Ati Uburundi buramagana uburyo bwose bushobora gukoreshwa nko guhonyora cyangwa uburyo bwose bw'ihohoterwa bwakoreshwa mu gushaka kwihimura. Ati rero ni nk'iyo mpamvu dusaba ko binyuze mu nzira za politike cyangwa se niyo mpamvu dushyigikira inzira za politike n'imibanire myiza n'abaturanyi. Ati tugasaba ko ukuboko kwacu gukomeza, mbese dukomeje gusaba ukuboko kwacu gukomeje kujya mu kirere dusaba u Rwanda, kandi dufite n'ibyiringiro ko iki gihugu cyatugarurira abayobozi b'umutwe w'abagizi ba nabi cyakiriye kuva mu 2015, kandi uyu munsi abo bayobozi nibo bameze nk'ubwonko bw'umutwe w'iterabwoba wa Red Tabara ugamije cyangwa se ubangamiye bikomeye umutekano w'igihugu cyanjye. Ndayishimiye wavugaga ati tuzakomeza gutegereza twizeye ko iki cyifuzo kizakirwa neza, bigafasha gukuraho icyago icyo ari cyo cyose no kudufasha kongera gusubukura umubano mwiza n'abaturanyi. Usesenguye iri jambo rero mu magambo makeya, hari kondisiyo imwe Burundi bushyizeho kondisiyo ko nyuma ya kudeta muri 2015 yari yobowe na General Niyombare Godefroid, akavuga ko abo ngabo ngo bageze mu Rwanda bakaba ari bo bashinga Red Tabara, kandi Red Tabara niyo bavuze ngo n'ubwonko ni mastermind w'igitekerezo cya Red Tabara cyangwa ibyo Red Tabara ikoreraho, nibo bayiyobora, nibo bayikomanda, nibo bayihereza umurongo igenderaho. Ati rero tugomba gusubizwa abo bantu bagerageje gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi kuko aribo bari inyuma ya Red Tabara. Akavuga ibyo ngibyo rongo nibidashoboka ntabwo ikitwa gufungura imipaka hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bizashoboka. Ni kondisiyo uyu mugabo ashyizeho. Ku rundi ruhande u Rwanda hari icyo rubivugaho, ruvuga yuko hari bamwe rwakiriye ariko batakiri mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye mu bindi bihugu. U Rwanda rukavuga ko rugendera ku mategeko mpuzamahanga, kandi amategeko mpuzamahanga atarwemerera gufata abo bantu ngo babasubize igihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi kandi akavuga ko uyu mwanya Uburundi budashimangira ko umubano mu bya diplomasi udashoboka. Akavuga ko ngo bategereje ko u Rwanda rugaragaza ku mugaragaro ibirego rurega igihugu cy'u Burundi, hagashakwa burundu umuti w'ibyo ngibyo batumvikanaho, ariko binyuze mu nzira z'ibiganiro ku mpande zombi. Ni amagambo yakoresheje ati ntabwo twahagaritse umubano, twakomeje kuba maso kandi twiteguye ibiganiro. Niba u Rwanda rufite icyo rurega nirutubwire mu buryo bugaragara, bityo twicare hamwe ku meza tuganire. Ibyo ni byo mpora nsaba. Ati ese mufite icyo mudushinja? Abaza u Rwanda niba hari ibirego bashobora kubishyira ku meza tukabiganiraho kugira ngo tubonemo igisubizo. U Burundi buri mu murongo w'amahoro n'ibiganiro kuko tuzi ko intambara itageza ku kintu na kimwe. Intambara irasenya. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi yabo Burundi ndetse n'u Rwanda wabaye mubi bitewe n'ibirego u Burundi buvuga ko u Rwanda rushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara, bakanarenga bakavuga ko Red Tabara irwana ku ruhande rwa M23. Abarundi bakirora bavuga ko M23 ari y'u Rwanda ruyishyigikira ndetse ari narwo rwayishyizeho, ari umwana warwo, nk'uko bitangazwa n'abanyekongo nka Patrick Muya yavuga u Rwanda c'est le père, M23 c'est l'office, niko bavuga. Burundi nabwo buri muri uwo mujyo. Izi mpaka rero cyangwa kutumvikana cyane cyane gushingiye ku kuba u Burundi bushaka abantu bagerageje gukora kudeta hariya muri kiriya gihugu 2015, byatumye umubano w'ibihugu byombi uhagarikwa mu mwaka wa 2024 n'imipaka irafungwa. U Burundi bugashinja u Rwanda gushaka guhungabanya akarere no gushyigikira abanzi babwo, cyane cyane mu rwego rw'intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda nabwo ku rundi ruhande ruhakana ibyo birego, bidukabifata nk'ibidafite ishingiro, ariko rukabihuza n'impamvu za politike n'ubukungu byo mu karere, by'umwihariko bijyanye n'igenzura ry'umutungo kamere w'amabuye y'agaciro no guhangana ku rwego rw'ububasha cyangwa se influence bikunze kongerwa n'amateka ashingiye ku moko n'imikorere y'ubutegetsi
u Rwanda ku ruhande rwarwo ikintu rurega Uburundi, u Rwanda rurega Uburundi kuba bushyigikira cyangwa bufasha umutwe wa FDLR isa naho irimo yanywanye cyangwa se ikorana n'igisirikare cy'u Burundi hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo Uburundi bushinja u Rwanda gufasha Red Tabara mu bihe bitandukanye, nyamara mu gihe hari abarwanyi ba Red Tabara bagera kuri 19 bafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda 2020, ingabo z'u Rwanda zibasubiza igihugu cy'u Burundi, bakaba barinjiye mu Rwanda banyuze mu ishyamba rya Nyungwe mu gice cy'akarere ka Nyaruguru. Uwo munsi nibwo Red Tabara yari yatangaje ko iri kurwana n'ingabo za leta y'u Burundi, harimo imirwano yabaye ku itariki 26 na 27 Nzeri 2020 mu gace kitwa Kabarore mu ntara ya Kayanza na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Ni umutwe rero wa Red Tabara uvuga ko urwanira ku Burundi bwagira amahoro arambye n'ikibazo cy'impunzi kikabonerwa umuti. Red Tabara rero ivuga ko nyuma yaho abari bayigize bitangarije ko baturutse mu gihugu cy'u Burundi, kandi nyuma yo gutsindwa icyo gihe ari no bongeye bagasubira mu gihugu cyabo nta mananiza. U Rwanda rero ruvuga yuko rudafasha Red Tabara, ndetse na Red Tabara yigeze kunyomoza ivuga yuko byari mu kwezi kwa gatatu 2025 ho Red Tabara yanyomoje Perezida Ndayishimiye washinje u Rwanda gufasha Red Tabara. Uyu mutwe rero yavuze ati Ndayishimiye yavuze ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Kongo dubicishije mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure, duciye mu Kirundo natwe tuzabatera. Icyo gihe rero Red Tabara yavuze ati duhakanye dukomeje yuko tudafashwa n'u Rwanda cyangwa undi muntu wese, urugamba rwacu rushyigikiwe n'abarundi gusa bumva impamvu zo kubaho kwacu yuko zishingiye ku gusubira kwibarizwa ry'amategeko n'amasezerano ya Arusha yarenzweho na leta ya CNDD-FDD, nizo zatumye Burundi hatutumba umwuka mubi wa politike kuva 2015. Amasezerano ya Arusha basinyanye abarundi bayerenzeho, hanyuma bituma Red Tabara ivuka, ndetse binagira n'ingaruka zabaye muri 2015. Iyi Red Tabara rero Burundi buvuga ko uretse gufunga imipaka n'u Rwanda, ari nabyo byatumye bafunga imipaka yabo na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Bikaba byaravuzwe yuko bawufunze nyuma yuko abarwanyi ba 23 binjiye muri Uvira bagafata Uvira. Abarundi bakabona ko byanze bikunze bishobora kuzagira ingaruka ngo ku gihugu cyabo, kuko bashinja mu 23 kuba igisirikare n'ubundi gifashwa n'u Rwanda. Bakabona ko ngo nta hantu waba uvuye naho waba ugiye, gufunga imipaka ya Gasenyi, bagafunga imipaka ya Ruhwa, ariko noneho bagafungura umupaka wa Uvira ngo bagasanga n'ubundi u Rwanda rwaba rufite aho rwakwinjirira. Niyo mpamvu bahisemo gufunga n'imipaka ya Gatumba hari akavimvira, ndetse n'umupaka wa Vugizo. Ibyo byose rero biri hagati y'ibihugu byombi, nibyo bituma kugeza uyu munsi umwuka atari mwiza, ndetse ibihugu byombi bikomeje kugenda bishinjanya. Ni ibintu ariko bikomeza gushegesha Uburundi cyane cyane, kuko ubu Burundi ahantu busigaje umupaka wa Tanzania. Umupaka wa Tanzania niwo bafite ubu ngubu barimo gukoresha. Ibintu bikaba biva muri Kongo binyuze mu kiyaga cya Tanganyika bikagenda bikambuka cyangwa se bikava muri Tanzania bikaba byabona kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ni inzira ndende, ni inzira benshi bahamya yuko ituma ubu ngubu mu Burundi ibintu byitwa isukari, ibintu byitwa ibikomoka ku ifarini, ibintu byitwa essence byarahenze, ndetse n'imiti mu mafarumasi nayo yarahenze, yarazamutse ku rwego rwo hejuru. Bakavuga rero ko hatagize ikintu gikorwa bishobora guteza crise mu gihugu, ndetse ngo yaranatangiye igahura na crise politique nanone ihari muri CNDD-FDD hagati ya Ndayishimiye na Reverend Kuriyo. Yamaze gufata nk'umukonkera we, Reverend Kuriyo nawe wamaze kwibona nk'umuntu ushobora kuyobora CNDD-FDD ku rwego rwa perezida wayo cyangwa se chairman wayo, akaba nawe yakiyamamariza kuyobora Burundi. Bityo hakaba harimo ikintu cyakurura nkurure hagati ya Reverend Kuriyo ndetse na Evariste Ndayishimiye. Iyo kurura nkurure rero ikomeje kugenda idindiza igihugu mu buryo butandukanye, binahurirana no kuba mu gisirikare naho Ndayishimiye atacyumvwa,
ahanini biturutse ku byemezo yagiye afata byo kohereza abasirikare muri Kongo, abenshi bagapfa, habarurwa barenga igihumbi baguye mu kibaya cya Rusizi vuba ngaha. Ibyo byose rero bikaba byaragiye bisa naho bimukururira gutakarizwa icyizere n'abaturage, gutakarizwa icyizere n'abayobozi bagenzi be, ndetse n'iryo hangana bamwe ejo nibwo yagarukaga ngo ni mukeza abami babiri, umuntu ushaka gukeza abami babiri ni akazi ke. Ubwo ashaka kuvuga abakurikira Ndikuriyo ndetse n'abamukurikira. We yamaze kubona ko Ndikuriyo ari nk'ikindi gihanga bahanganye, kandi bose bari mu nkono imwe yitwa CNDD FDD. Bityo rero nabyo bikaba ari ibintu bisa naho bitameze neza, ya mu mwuka wa politiki, mu mwuka w'ububanyi n'amahanga, mu mwuka w'ubukungu, byose babikurikirana bakavuga yuko umwaka utaha ushobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Ejo bundi we utaratenye no kuvuga yuko bishobora no kugira 2027 yarapfuye nta wamenya. Ibyo byose nibyagiye atangaza, bigaca amarenga yuko butakikera kabiri. Ntago bukikera kabiri hariya mu gihugu cy'u Burundi. Tuvuye ngo rero reka tujye no mu gihugu cya Uganda. Ubu ngubu ishyaka National Unity Platform ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda ryatangaje ko umunyapolitike waryo Robert Kyagulanyi Bobi Wine yatawe muri yombi yakoreshejwe kajugujugu ya gisirikare akajyanwa ahantu hatazwi. Amakuru itabwa muri yombi ry'umunyapolitike yemejwe n'ishyaka rya mu butumwa ryanyujije ku rubuga rwa X. Kajugujugu ya gisirikare yaguye ku mbuga ya President Bobi Wine, imufata ku mbaraga imujyana ahantu hatazwi. Amakuru akavuga ko Bobi Wine yafatiwe mu rugo rwe ruherereye mu gace ka Magere. Kugeza ubu yaba guverinoma ya Uganda cyangwa igisirikare n'iki gihugu nta uremeza itabwa muri yombi ry'uyu munyapolitike, ariko polisi y'igihugu none ahangaha imaze gutangaza yuko atari yo yataye muri yombi Bobi Wine, ndetse batazi n'ahantu hari. Amakuru akakomeza gukwirakwira bavuga yuko ngo kajugujugu ngo yaje kamufatira hejuru y'urugo rwe, cyangwa se ikagwa mu rugo rwe irara Magere ikamuta muri yombi hanyuma akagenda. Uyu mugabo rero usa naho azegukana umwanya wa kabiri mu matora ya perezida wa Uganda yabaye ku wa 4, ni umwe mu bagaragara yuko yari ikibazo gikomeye, byanatumye hanafatwa umwanzuro ukomeye. Kugeza ubu ngubu muri Uganda witwa Simon Byabakama, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, amaze gutangaza ko ibyavuye mu majwi y'agateganyo bigaragaza ko Yoweri Kaguta Museveni ari imbere n'amajwi 71.88%. Robert Kyagulanyi Bobi Wine afite 28.46%. Patrick Amuriat afite 1.91%, Mugisha Muntu 0.29%, Joseph Mabirizi 0.21%. Akaba rero ari update igezweho none ahangaha irimo kugaragaza ibyavuye mu matora. Umusaza Yoweri Kaguta Museveni akaba yongeye kubandikira akaba yatowe, ariko akaba hagati aho ngaho abantu babarirwa muri 7 bamaze kwicirwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi byabaye mu ijoro ryo kwa 4 rishyira ku wa 5 muri Uganda nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Bakaba rero nyuma y'ibikorwa byo kwiyamamaza ngo habayemo imirwano, hanyuma abagera kuri 7 bakaba ari bo babarurwa ko bamaze kuba victime cyangwa se baguye mu mirwano yabaye nyuma y'aya matora. Twamutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka turebe hari agace kitwa Point Zero, umutwe wa MRDP twirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge wakigaruriye ejo ku wa 5 gaherereye muri teritwari ya Fizi. Abarwanyi b'umutwe rero bigaruriye kari agace nyuma yo kukirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Hanyuma imirwano rero akaba yarasize aka gace gafashwe yari yatangiye ku wa 4 w'iki cyumweru. Point Zero ni agace k'ingenzi, ni agace gaherereye mu gice cy'imisozi miremire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, gasanzwe ari amasangano y'uduce twa Minembwe ndetse n'uduce twa Mikenke, Kipupu, Miki ndetse na Mwenga. Mu bijyanye n'urugamba rwa gisirikare, Point Zero inasanzwe izwi nka kilometero zero, ifatwa nk'ingenzi cyane kuko uyirimo abandi afite ubushobozi bwo kugenzura ingendo zose z'imodoka zijya muri Minembwe ndetse n'ahitwa muri Itombwe. Abazi bya gisirikare rero bemeza ko ugenzura Point Zero ashobora kugera byoroshye ku midugudu yo mu misozi iringaniye yo mu burasirazuba bwa Minembwe, by'umwihariko mu duce twa Murima, Rusuku, Kanguri na Kiyere dutuwe hanini n'abanyekongo mu bwoko bw'ababembe. Indi mpamvu ikomeye nuko Point Zero ari urufunguzo rw'inzira yerekeza mu mujyi wa Baraka. Ikindi kari agace akaba ari nako kariho iminara ya sosiyete y'itumanaho ya Vodacom, ariyo yonyine itanga umuyoboro ku misozi miremire kuva mu Bijombo kugera mu Rugezi no kuva mu Mikenke kugeza mu Imiki.
Pointe rero niho hantu hanyuma ho mu misozi ikikije Minembwe hari hakiri mu maboko y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, nabo rero twirwaneho ikaba yamaze kuhabambura. Aho ngo rero nanone ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka gutanga umukandida wabwo ku munyamabanga mukuru w'umuryango OAF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa mu gukumira ko Louise Mushikiwabo w'umunyarwanda yazongera gutorwa. Guverinoma y'u Rwanda yaherutse kwemeza ko Mushikiwabo nk'umukandida agomba gutorerwa kuyobora uyu muryango manda ya gatatu. Hanyuma ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko gukumira ko Mushikiwabo yazongera gutorwa bizaganirwamo n'inama y'abaminisitiri bo muri Kongo iteganyijwe ku itariki 23 z'uku kwezi, kandi ko iyi ngingo izazamurwa na minisitiri ushinzwe umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa n'abanyekongo ba mu mahanga Crispin Mbadu. Perezida Tshisekedi ntarafata icyemezo kuri iyi ngingo, ariko amaze igihe aca amarenga ko ashobora gushyigikira igitekerezo cyo gutanga umukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa OAF. Mu bakandida bivugwa ko guverinoma ya Kongo ishobora gutanga havugwamo cyane Isidore Kwanja Ngembo wabaye mu ndorerezi z'uyu muryango zakurikiranye amatora mu bihugu bitandukanye, akanategura imikino y'ibihugu bikoresha igifaransa yabereye i Kinshasa muri 2023. Ibihugu rero bya OAF bikaba bisabwa gutanga abakandida babyo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru bitarenze Mata 2026. Inama yo kuri ibihugu na za guverinoma y'umuryango izabera muri Camboge mu Gushyingo, niyo izaberamo amatora y'uzayobora OAF nk'umunyamabanga mukuru wayo. Nibyo.